Jeste li ikad imali one osjećaje da ste neki video već gledali? I ne mislim na glitch kao u Matrixu kad crna mačka prođe 2 puta. Mislim na onaj trenutak kada otvoriš TikTok i vidiš nekog gamera kako vrišti jer je stavio kečap u kavu, a onda 3 dana ili 3 minute kasnije vidiš našeg lokalca kako radi istu stvar. S istom facom i istim titlovima. Doduše loše prevedenim. Dobrodošli u vrijeme gdje je creativity samo otmjena riječ za copy-paste. Ma nemoj. Danas ćemo pričati o tome zašto su društvene mreže postale jedan ogromni kontejner za reciklažu. Znate ono kad naručite majicu s interneta, a dođe vam nešto što izgleda kao da je neko sašio od potrošene krpe za pod? To je naša scena. Većinom. To je digitalna verzija onih Abibas i Umpa tenisice i trenirki s placa u 90-ima. Kako uopće kreće taj proces stvaranja na Balkanu? Kako kod nas nastaje originalna ideja? Zamislite da je recimo Mr. Beast izmislio struju. Što radi naš lokalac? Dolazi do njega, reže kablove, spoji svoju žarulju na to i dere se: Ja sam Tesla! No to nije krađa. To je lokalizacija. Ali ipak treba krenuti od početka, od povijesti te bolesti. Nemojte živjeti u uvjerenju kako smo mi to izmislili s pojavom interneta. Mi smo prvaci reciklaže još od bivše države. Naša cijela estrada izgrađena je po tom principu. Hej moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. I wasn't jealous before we met. Now every woman I see is a potential threat. Neka ljubi se, istok i zapad. California dreaming of such a winter's day. I nitko trepnuo nije. To je bila preteča Stića na TikToku, samo sa malo više šarma i malo manje autorskih prava. Mi smo genetski kodirani da uzimamo tuđe i kažemo: vidi što sam napravio. Jebote. Ali zašto uopće recikliramo danas? Prvo, mozak nam se rastopio. Prosječni attention span traje kraće nego što treba da baki objasniš da nisi gladan. I kreatori to znaju. Isto tako znaju da ako je prošlo u Americi, proći će i kod nas. Zašto izmišljati toplu vodu kad ju kod nas možeš samo podgrijati? Druga stvar je algoritam. Taj digitalni bog. Ako ne objaviš video u kojem radiš isti debilni ples kao 40 milijuna ljudi, u podrumu si, a tamo nitko ne želi biti. Krenimo malo po kategorijama. Prvi su TikTok prevoditelji. Oni su mi nekako najdraži. To su vam oni edukativni profili gdje lik stoji, gleda u kameru i priča činjenice koje zvuče nevjerovatno. Ne istražuje, ne čita knjige. On doslovno gleda neki motivation kanal i prevodi rečenicu po rečenicu. Rezultat toga je da dobijemo po 700 put video o tome zašto je hladan tuš dobar. Razlika je samo u tome je li naglasak iz Zagreba, Splita, Sarajeva, Beograda ili iz nekog grada u Njemačkoj. Najniži oblik života na digitalnom hranidbenom lancu su reaction lešinari. Ljudi koji stave tuđi video koji je već vjerojatno ukraden na pola ekrana, a na drugoj polovici je njihova faca. Ne govore, samo kimaju. Ili se češkaju po bradi kao da dubokoumno promišljaju o tom videu. Jebeno digitalno prosjačenje. Gledate kako gledam dok neko nešto radi. U ovom slučaju gledate psa koji prdi, jer to niste nikako mogli pogledati bez mene. Rađe ću gledati zid kako se suši, bar je žbuka original. Ali imamo mi naše interne ratove. Jedan krene s 24 sata u autu, sutra cijeli Balkan spava u autu. Jedan prenka babu, preksutra sve babe imaju PTSP jer ih unuci plaše za 15 eura koje će možda dobiti od monetizacije. Balkan dad, Balkan mom. Ovo je za mene poseban krug pakla. Već sve znaš kad vidiš video s naslovom Balkanski otac kad dobiješ jedinicu. Onda lik stavlja kuhinsku krpu na glavu i glumi mamu, ili uzima daljinski, nerijetko naljepi neke brkove i to je tata. Bilo je smiješno, priznajem. Bilo je smiješno tamo negdje 2012. kad je to prvi lik napravio. Sad imamo cijelu armiju klonova koji psuju majku, spominju njemačku penziju i tuku zrak remenom. Znam što ćete možda reći i idemo odmah na to. Jesam, priznajem, stavljao sam perike na glavu, marame, oblačio haljine, ali 2011. i 12. i 13. i 14. A onda sam prestao snimat. Dobro, kurac, vratio sam se 2020. Ja sam Karolina. Ne mogu se više opravdavati.
Želim reći da se cijela kreativna scena svela na to da imitiramo vlastite roditelje, jer smo previše neoriginalni da smislimo vlastitu osobnost. Recikliramo traume iz djetinjstva za lajkove. Mislim, bravo. Jeste li primijetili da danas svako ko ima 20 eura za mikrofon s Amazona i sobu s LED trakama ima podcast? I ovdje ne pričamo o pravim podcastima. Znate dobro na šta mislim. Uvijek gostuje neki poduzetnik koji prodaje tečajeve kako prodavati tečajeve. Svi pričaju iste priče. Moraš rano ustati. Moraš piti hladnu vodu. I ono što je najvažnije, moraš grindati. Doslovno prepričani neki Andrew Tate, ali s okusom onog taloga od kave. I onda naravno taj podcast recikliraju na 50 šorca gdje lik kaže nešto tipa A gle, žene vole pare, a muškarci poštenje. Dobro, možete maknuti ovo. niste duboko umni, samo ste glasni i to je to. Vrhunac recikliranog sadržaja je giveaway. Znači, ista fora svaka 3 mjeseca kako bi nabili followere koje onda prodaju nekoj firmi koja se bavi nečim. Šema umotana u veliku ljubav prema fanovima. Ne, ali sad stvarno, je li ikad iko dobio nešto? Čarape neke barem, ili tako? Napišite dolje u komentar. Ajde i to što varaš svoje fanove, a to nije mala stvar, već se baviš i humanitarnom pornografijom. A to je možda i najgora kategorija od svih. Tužna violina u pozadini, scena siromašne bake koja sjedi pored trgovine i dolazi on, svetac u slow motionu, i pruža joj novčanicu od 20 eura. I ona plače. Bez krupnog kadra suza ne može. Izmislio Amerikanac na ulicama LA, naši bome to prepisali do zadnje suze i kupili bakin ponos za cijenu, 3 kave u centru grada, samo kako bi ti neko rekao: Ljudino. Nisi ti ljudina, samo egzibicionist, s kompleksom Boga. Kad smo kod pornografije, postoji ona lifestyle verzija. I siguran sam kako je kriva za 95% depresije kod mladih. To su vam oni videi koji se zovu A Day in My Life, a izgledaju kao reklama za parfem od 2-3 tisuće eura. Budi se u 5 ujutro, jede govna, pije zeleni sok i vjerojatno pljune čim kamera stane i radi jogu na terasi hotela koji je vrlo vjerojatno plaćen od strane sponzora. Doslovno prepisano od ovih Dubai cura. Doslovno. I što smo naučili danas? Ništa. Jer sutra ćemo opet scrollati i opet lajkati onog tipa koji kima glavom dok gleda kako neko peče jaja na haubi. Ili gleda psa dok prdi. Recikliramo jer smo postali lijeni. Kreativnost zahtijeva rizik, a rizik je možda propast. Lakše je uzeti ono što već sigurno radi vani, prelakirati i prodati to pod novo. Ovdje je jako malo kreatora, a sve više sakupljača. Prekapamo po tuđem smeću nadajući se kako ćemo pronaći malo pažnje, malo slave i možda koji euro od pregleda. Ali najgore je što to zapravo funkcionira. Mi kao publika to žvačemo. Gutamo tu istu podgrijanu splačinu svaki dan i tražimo još. Zato sljedeći put kad vidite video sa vrištećim thumbnailom, zapamtite da to nije video, nego jeka onoga što je bilo smiješno u New Yorku prije godinu dana. Još jedno pitanje za vas. Što mislite o trendu reciklaže? Vi kreativni budite i dalje svoji, budite ono što stvarno jeste, a ja idem malo pogledat što ima novog po američkom YouTubeu kako bi znao što ću vam snimiti idući tjedan, jel? Budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni i originalni u komentarima. Vidimo se uskoro, a do tada uživajte.